Pozdrav svim ljubiteljima fantastike i pop kulture. Mi smo Petar i Lazar Bačkonja, autori filma Snimatelj. Velika nam je čast što učestvujemo na ovako fascinantnom i zanimljivom festivalu. Hvala na nagradu. A sada prelazimo na onaj zvanični deo. Dakle, poštovana publiko, dobro veče. Evo, približio se dan kada se rastajemo, kad završavamo ovaj 14. festival srpskog filma Fantastike i pored svih ovih izazova i nedaća koje su nam se dogodile ove godine, festival je održao jedan kontinuitet, što je velika stvar, i to prikazujući skoro 50 filmova u okviru ova 4 dana, a sem toga juče je održan i tradicionalni zombie walk, što je bilo, gde se publika vrlo lepo odazvala i prošetali smo gradom, kao i svake godine do sada. Dakle, došlo je vreme da proglasimo i najbolje učesnike ovog festivala, a nagrada Koskar, za koju vi svi već znate, dodeljuje se kao i ranijih godina izvinjavam se, nije korona, kao i ranije u 5 kategorija. Dakle, za najbolji film strani, za najbolje vizualne efekte, za najbolji scenario, za najbolju režiju i generalno najbolji film festivala. O najboljima je odlučivao žiri u sledećem sastavu: Justin A. Martel, producent iz Amerike, Dino Julius, reditelj iz Hrvatske, i Raško Miljković, reditelj iz Beograda, i on je ujedno i predsjednik žirija. Molio bih Raška i Dina da mi se pridruže. Pozdravite ih, naravno, kao i trećeg člana koji sada nije ovdje. Dakle, idemo redom. Najbolji film iz inostranstva je francusko ostvarenje Spontano sagorevanje reditelja Pierra Jeana Delvolvea. Nagrada će biti uručena naknadno. Sada molim Dina i Raška da nam pročitaju dobitnike Koskara u ovoj domaćoj konkurenciji. Dino, izvoli. Dobro večer svima. Dakle, nagrada za najbolje vizualne efekte odlazi filmu Breaking Point, a Star Wars Story by Stevan Filipović. Zahvalim u ime cele ekipe koja je trenutno na festivalu filma Fantastike u Francuskoj, koji tamo su isto dobili nagradu. U ime reditelja Stevana Filipovića, hvala žiriju, hvala svima. Samo volao bih da kažem da ovaj film bio bezbudžetni i da nam uprkos tome mi smo samo hteli da prenesemo tu Star Wars franšizu u Srbiju, da je dovedemo i odradimo na naš način. Hvala vam svima. Meni je pripalo to posebno zadovoljstvo da dodelim nagradu za najbolji scenariju. Vrlo interesantna konkurencija je bila ove godine, ali drago nam je svima da ova nagrada odlazi tako jednom mladom filmskom duu. Dakle, najbolji scenariju dodeljuje se filmu Snimatelj Lazara i Petra Bačkonja. Čestitam. Ajde Petar. Volao bih da se zahvalim svima
koji su uopšte pomogli po pitanju filma, Lazaru pogotovo, ne bih mogao to da uradim bez njega. Drago mi je što sam učestvovao na ovako divnom festivalu, lepo je vidjeti da i u Srbiji postoje takvi ljubitelji pop kulture. Hvala vam još jednom i rekao bi da je to to. Evo, Petre, šta možeš da nam kažeš? Pa bilo je super, mislim dobiti Oscara definitivno nije ne super, nisam siguran je li to reč, ali ono... Bilo mi je drago da sam došao, lepo je vidjeti ljubitelju pop kulture u blizini. Film koji su prikazivali je bio zanimljiv do sad, volao bi da sam mogao da odgledam ostatak. Nekako bi volao, jedna stvar koja me malo nervira je da je govor da sam možda mogao nešto da razradim usput, nekako me nervira. Ali dobro, šta da se može. Ali Oskar je tu. Da, tu je.